Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Могу жылкы базарды көргөзүп беребиз. Бүгүн 13 июль 2025 жыл, Чүй облусу Токмок мал базары. Канча баасы? Я, 130 эркекпи? Жашы кандай? Я, жашы кандай? 2 жаш, номерин калтырып койчу. Онлайн сатасың, буйрусун. Ayt. 0556 777 190. Арт жагынан да көрсөтөйүн. Ден соолук жакшыбы? Жакшы экен, мына. Эгерде кимде ким алам деген уртугандар болсо көрүңүздөр. Чалып алсаңыздар болот. Мына. Жакшы экен. Я. Минге үйрөтүп коюптур, Үйрөтүп коюптур, минги дейт. Мына. Туганда. Но келишкен ат бар экен, келишкен ат. Сырайлычы. Охо, чаңыт атты, чаңыт. Таксыр, ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 250. Жашы кандай? Экасы. Кандай порода бул? Кандай порода? Өзүбүздүкү, чүйдүкү. Экасы дейт. Номер калтырып коесузбу онлайн? Эң көрктүү сиздики окшойт Токмокто бүгүн. 709 80 25 89. 0709 80 25 89. Каяктын аты негизи? Чүй, Токмокто болосу, Ары бери бастырыңызчы байке. Жанатан бери бастырып атсыздар. Кана. Оба. Көрүңүздөр. Охо, мына муну да тартабыз. Мынакей. Көрүңүздөр. Болду байке, чала берсеңиздер болот. Тугандар, алам дегенде. Сеники канча? 150? 150. Ya. Birge birinin atı? Boldu. Gel. Hazır. Oşanı bitirelim anan gibi bul. Seninkini tartağız. Bağısı 150 dedin mi? Kana atan satar kim satar? Sen mi? Oy kraslar. Nomer kim kaltırat? Yok bu. Ay. Bastırçı. Жақшы екен ат. Bazığı var deydi. Kana. O. Görünüzдөр туғандар. Мына ушундай. Жылкы базар. Канча байке? 140. Жашы кандай? Бышты. 140. 3 жаш. Мына. Телефон калтырабызбы? Я. Телефон. Бул жерден эле сатасызбы? 0708 84 71 99 экен. Бышты экен, Бышты. Жакшы, рахмат. Көк ат канча туган? 210. Жашычы? Жашы 4 жаш. 4 жаш. Мынакей, омуролорун көрүңүздөрчү. Ден соолук таза. Эмнеси бар? Улуагы, үйрү. Орловский рысак. Документальный? Документи мененби? Жакшы экен анда. Номерин калтырып кой. 778 0778 023 777 дейт. Ат каерде турат? Токмоктун өзүндө экен. Жакшы. Ары бери бир бастырып койчу бир көрөрмандарга. Мана. Бастыр. Бул эмне болгон? Артка базатат. Мына ушундай экен. Достор, оппа. Жемо жылкылардан эме болот атат окшойт. Ооба. Жакшы. Атты көрөлчү. Ат канча экен? Кандайсыз? 120. Мына ушу бир ордунда турбаган ат экен да муну. Муну бакса болот экен да байлап. Этке. Жашы кандай болуп калат? 3 жаш экен. Баасы канча дедиңиз? 120 миң сом мына. Номер калтырып койбойсузбу? Балким онлайн алам дегендер болсо. 0501 55 77 16 Ысык атанын аты. Макул байке. Мына 2 тайды көрөлү. 2 тайдын баасы канча? 2 тайдын баасы. Баасын айтпайсыз. 80 миңден. Эркектерби? Bir erkek bir urgaç eкен. 80 миңден дейт мына. Алейкум ассалам. 80ден дейт. Булар 1,5 жаш болайын деп калдыбы? Майда туулгандары. Мына. Монс эркек да? Мына эркек экен. Мына жанагы ат. Золотой экен го, золотой. Телефон калтырасызбы? Айтыңыз. 502 22 65-88 2 тайга. Алам деген bir туғандар çalıp görüңүздөр. Мына.
Bir erkek bir urgaç eкен. Semiz yılkılardan tart деген bir tuğandarga көрсөтөйлү бияктан. Semiz yılkılar var beken. Мынакта. Tuğandar. Beyler болгону менен ээлери жок болуп атпайбы? Канчадан экен байке, билбедиңизби? Бак. Сиздики? Semiz Semiz 150'ge beret eкен байке. Kança baş var? 3 baş. Nomer kaldırabızbı online? Ürküp atat, semiz eken. Jaylağa kedet. Mınaki. Bundan artık semiz yok deyiңizçi, to'g'ri. To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Telefon kaldırabızbı je bunday satasызbı? Bunday ele, ma'qul. Semiz eken, telefon kaldırbayt eken. Bunday satabыз deydi tuğanlar mına. Baykem aytat, bundan artık semiz yok deydi. Vakta kulundu beyler var eken o. 3 baş. Kulundu beyler. Mo jigitlerden so'rab ko'raylik mi? Assalomu alaykum. Mo kulundu beyler neyesi var mı? Var. Kim? Siz mi? Bağlar. Qancha? Keliniz ma'lumot berib qo'ymaysizmi? 140 dan ekan. Ya. Azı. Jeteke bazat. Kulun urgaçı. Arqınlık erkek kulundu. Erkek. Sağ. Mingi. Mingi. Bu jetek bazat. Jeteke bazat. Kulun erkek. Qanchani tuğan hem uşular? Mul degen 4 tutugan. 4 tutugan. Bu 5 5'ten. Mına kulunlar çoң eken, he? Kulunların aygır, atası tek aygır. Qaysa toru? Toru aygır. Azır al жаққа да өтөбүз. Эметчи, туган. Алейкум. Номер калтырабызбы? Калтыралы. Кана? Айгырды көрөлүчү, атасын. Бул каяктын жылкылары? Ысык атаныкы мына. Айгыр ушул экен атасы. Жашы кандай мунун? 8 жаш. Үф, 8 жаш. Үйүрдө жүргөндө? Үйүрдө. Азыр жок, азыр кармап келдиңизби? Үйүрдөн кармап келиптир мына. Көрүңүздөр, 8 жаш экен. Мунун баасычы? 140. Номеріңізді айтыңыз эми, жана кулунду бээ, ана ушул айгыр. Так, 0507 90 40 40. Мына, ат өтүп баратса кулагын жапырып атат. Үйүрдө жүргөн, мындай кулун чайнабайт, иштебейт. Мыкты экен, таза кармайт дейт. Чалыңыздар анда. Макул, рахмат жигиттер. Өттүк. Мына, айгырдын да баасын билдик. Могу кулунду ушул тайлардын атасы экен. Достор, бээ канча экен байке? Айтчы бейім. 155 var. 155. Soyuş bu. Же boğuz bu. Soyğun mu? Jayıttele жүргөн. Soda болду бүгүn? Болуп атты. Канчага бербей жатасың? 150'ge бербей койдум. 150'ge бербедиң. Содаң берсин, э? 150'ge берилбептир мына. Чоң экен бу. Могу жакта да бар экен, боз бейер. Беден жап-жашыл. Шоколад жеп аткан го, я шоколад. Байке, ассаламу алейкум. Беден экинчи чабыгын жеп атыптыр, э? Канча экен бейин баасы? 150? 150. Boğuz bu. Kısır. Soyğun bu. Ayğırdan kaçtı mınday. Mal kılgınga değil mi? Mınday olat deydi. Bayke mana. 150. Mana ki. Bu kançanı tuğdu? 5. 5'ti tuğuptur. Ayaktın жылқысы ошондо? Kemin. Kemindiki. Telefon kaldırabızbı online? Belki alam degender bolup kalsa telefon arkılуу satasız da. Jok, makul. Bulçu kulundu be. Sizge karayбы? Biyaktık, ha? Kandayız bayke? Kulundu beylerin bağısı kança? Kulundu beyinin? 145 de atası. 145. Kulun urgaçı. Kulun urgaçı. Жаңы эле тулган bu. Bir cumadan. Bir cuma. Bir cumadan ötüptür. Mına. 145 dediniz mi? 145. Ke? Kançançı kulun ошондо? 7-ci kulun eken. Tulganдар? 7-ci. Daha biriyle başta sizde? Solunda. Şöyle. Kulun urgaçı. Urgaç. Aygırdan toxtadı. Toxtadı şu. Sağın bu? Sağda bolu? Sadrat, Mingizet. Sadrat, Mingizet. Nomer kaldırıp koysanız bolot. Bolot. Aytыңыз. 707. 0707. 74 74 31. Kemindik eken da? Çoң kemin, mına. Çoң kemindik eken. Bayke, rahmat bayke. Жақсы, kettik anda mese. Taylarda tartmadık bugün, taylarda. Taylarda görelim. Dostlar, oy pikir komentar жазып тұрыңыздар, жақсы oy pikirlerden. Қана. Ayakta da bir beye var eкен. O beye kança eken beye? Bağısı. 5 kulunu ne? 145 sizdiki mi? Yok, seçigini aytып. Ha, kulunu menen, bu sizdiki emas. Ha, moğu 140 okşaş eken ekö. Ha, 145 moğu eken de. Bayke özü de adashıp ketti. Kulunu menen 145 ming deydi. Beye, mana. Көргөзүп атам элдерге, байке.
Bazarga gele alбай kalganlarga. Mingibe. Kulunu erkek mi? Emeçi. Telefon aytsanız bolat. 0704 ne? 17 10 33 mına. Kancacı kulunu? Altıncı kulun eken. Mingibe deyik. Жақсы. Онлайн. Так, Ha. Bu tor eken. bir yaş eka. 1 yaş 2 ay. Erkek. Baştan başlayıcı. He. Isık ata, jetigen aylık. Jetigen aylık ısık ata. Mına. 3 baş mı? Osmanali işledik. Ispanarlı ifterdik ki mına. 3 baş mı? 3-4 baş. 4 baş. Doğru, erkek. Ha, erkek. 100 bin. 100 bin. 95'e verilir. 95'e verilir. Çoğun, Bu da çoğun eken. erkek. Bu da erkek. Bunun 80 bahsi bin. 80 bin. Bu karaçı. Kara. 90 bin. Bu 90 bin. Bu anda kara bırak. Ordu'nda turbagan tay eken, he? Mıқты eken, mına. Görüңüzдөр. Mına. Densalıkları жақсы mı? Mına ke. Zınk. Mına. Dağları, kanı var deydi. Polu kırok. Negizi ısık atanıqı жақсы болады taylar. O torunu alam деген bir tuğanlar olsa tırs çalыңızдар. Şunun da urgaçısı var 85'te. Şunun 85'e urgaçsız da var eken. Nomerdi kaldırыңыз hemen. 0709 0709 menen. Ne? 27 27 89 47. 89 47 ысык ата жетиген, he? Мом, андай? Нұрбек деген байкебиз. Ысык атанық екен. Чала бериңиздер туғандар мына. Рахмат байке. Көрдүңүздөрбү? Тайлар ушулар экен эми, жакшы көрүнүп. Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Сак саламатта туруңуздар. Канча бул? 65. 65. Бастырчы. Эркек тай экен, минип алып тур мына. Ушундай балдар минсе болот. 65 дейт. Бур буяка. Жаңа үйрөткөн окшойт. 65. Сода болду? Канчага берип бердиң? 50гөбү? 50ге берип берди. Жакшы. Ana ким номер калтырасыңарбы? Калтырасыз жокпу? Жок, мага. Кет. Бұл не канал? Бул Дон Кабар деген канал. Мына өтүп кетели байке. Ошондоп жылкыны аяктайбыз достор. Токмоктон.